لسنور قضايا آکره دیارده هلگرتن و فروتنا چکی زیده بویه. بشک جه پارێزەران جی ئەvê دیاردê bê matirسî dizanin ji bo ser komelgehê û dixwazin ku pêrabûnên yasayên tund li hemberî van kesan bihêne wergirtin. Çekelgirtina bêmolez lay hawlatiya wa encamekî nêrînî ser komelgahê hey. Gelekiya hawlatiya gelek cara bu çareserkirina arîşê xwe kêşê xwe penayet bene ber çekî. Keveş tiştekî zorî xelet e û dûre rûyê yasayî be. Bêguman çekelgirtin û zorbîna diyarda çekelgirtinê بیت اگر کو خلق پتر پشت خوب بستیدن نک دزگید پیوندیدار بو چهار سرکرنا آریشه. راستی هلگرتنا چکی لوی مجتمعی مدى طیبتی پشت شرداش بود دیارده که مترسیدار یعنی هر کسی بینی لونه 18 سالی تمام نیش نکر بید رابط وی چکی هلگریتنا في کمالگه دا. اولش دی بیت مترسیدار بو سر کمالگه بگشتی چونکه ما یاسا هی کوی هلگرتنا چکی بیمولد تاوانه. قایمقایم قضای آکره بو کورسات نیوز رادگهینید چندین جاران ولاتیان چک لهمبری پولیسان بکارینانه و وان برکار نیاسایی شاین اوی دیارده کم بکن. تبینی تذکرن کد وان هیاما دا وقت پلیس سردانا هندک جهات کد بودیف چونا بابت زیده گاویان بودیف چونا شول حکمت الوان تاخان وان جهان وان گندا هندک حولاتی راد بن فعلا کارینانا چکی یان تهدید لایانت حکومی وکی چه پلیس بید چه باجروانی بید چه چاندم بید هر موظفه که حکمت بیدن دمل دست طبعا اجرات قانونی تینا ورگرتن و ابد وان حالتا مید روانه دادگهی کری و اجرات سیاسی تینا ورگرتن وکه پارێزەران دایا دیارکردن پێتیڤە destpêkê rêgirî ji kirîn û firotina çekî bêhte girtin da ku nebîte nerîtek di nav welatiyan da çunkî çendîn caran arîşên mezin li dîv xwe diînît. Dilberên Gazî, Kursat News, آکره